masa 2 lagi memberi penghormatan kepada kumpulan SAJ. Kita akan hold bom terlebih dahulu, kasih bom naik last ayat dia. Okey, kita uruskan Trijatau. Okey, yang dibawa oleh Anis dan dipujuk oleh Tita daripada TDA, akan lebih dikenali sebagai Siloblok. Tak lawan. Alhamdulillah, yang selamat diberikan. Ulang sebagai penghormatan kepada kumpulan Satya Anggojati dipersilakan untuk meminta bom yang memegang terang Cakayu, Masya Allah. Banyak sangat nama lain, aku ingat cuma Dong ke Ongke. Jadi kotoran popok.
Bila kita masih lagi meneruskan sesi tadi untuk mengundang para dadi dalam sesi kedua bracket B ya. B. Kita ada gerak 1 jam sekali lagi. Dan kita masih teruskan lagi dadi daripada pihak kumpulan SCJ dipersilakan. Alamak melayan. Dalam perhatian sekalian yang ingin membeli minuman, kita ada jual minuman di payung tu, ada paparan di sana, ada minuman, boleh saja approach paparan di sana, ada jual minuman, Red Bull, can drinks, ada snacks juga di sana. Bayaran melalui tunai, cash ataupun PayNow boleh.